Reka twongere tubasuhuze mwese mudahwema kudukurikira hano kuri channel yacu Baho TV 1993. Hashize igihe kinini cyane umukino w'Amavubi na Benin ubaye hano mu Rwanda, ariko kera kabaye noneho CAF ishiramwe ry'umupira w'amaguru hano muri Afrika ryicaye rihana ikipe ya Benin. Benin yaciwe amande nyuma y'amakosa yakoreye mu mukino w'Amavubi. Impuzamashyirahamwe umupira wa ruhago muri Afrika CAF yategetse ishyirahamwe rya ruhago muri Benin kwishyura ibihumbi 30 by'amadolari y'Amerika kubera imyitwarire mibi abakinnyi bayo bagaragaje ku mukino mu Rwanda. Amakosa yabaye ku mukino wabereye kuri Stade Amahoro ubwo Amavubi yakinaga na Benin mu munsi wa 4 w'itsinda D ryo gushakisha itike y'igikombe cya Afrika cya 2025 wakiniwe ku wa 15 Ukwakira 2024. Uyu mukino warangiye Amavubi atsinze ikipe ya Benin ibitego 2-1 ijya ku mwanya wa gatatu ari nawo yasorejeho. Umukino ukirangira abakinnyi ba Benin bashatse gushwana n'abasifuzi ndetse na bamwe mu batoza b'u Rwanda, ariko kubw'amahirwe abashinzwe umutekano barahagoboka. Nyuma y'inama ya komite ishinzwe imyitwarire muri CAF hemejwe ko iyi kipe igomba gucibwa amande kuko yishe ingingo ya 45 mu zigize amategeko cyangwa se muzigenga amategeko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano muri Afrika. Kubera izo mpamvu ishyirahamwe rya Benin rigomba kwishyura ibihumbi 5 by'amadolari ndetse rikanongeraho ibihumbi 25 by'amadolari y'Amerika kubera gusagarira abasifuzi bikaba ibihumbi 30. Nubwo Benin yaciwe amande niyo yabashije kubona itike yo kuzakina iri rushanwa rizabera muri Maroc iri kumwe na Nigeria, aho yabaye iya kabiri n'amanota 8 ikarusha u Rwanda umubare w'ibitego. Mbaye mbashimiye mwese mwakomeje kudukurikira hano kuri channel yacu. Wowe wakanze subscribe turagushimiye, nawe utarakanda subscribe uyu no mwanya wo kanda subscribe kugira ngo uhe agaciro ibiganiro byacu kandi akunzogera ko ikiganiro cy'ubutaha nk'iki kizakugeraho 5 kuri 5. Mbaye mbashimiye mbifurije umwaka mushya w'umwaka wa 2025 uzababere w'ibyishimo.